UMLA ka jirang uba sostene sotun. Mentara segi ula IT ka kali 4x4 ambulance ja ka Narbong Circle. Kaban ajing mentoy palat kat santili kinong kisnong ha Byrnihat. Nalor kani ke ambulance ka balabay tingkaling bagas scheme SRWP na kabenta usnem aja aphosaw hadu aja aphosan hakador ka bakat alak tingka layo ru ya kapisa ka ba iway point san not lak tingka now MLA QA ki bedon benta. Kani ka kali ka balasna kirpang ketemu ban Pynbha ya kilat a Jingsumar gi jaka baduna ka jingpenyaso lingba kisuro. Hakan gesni na kaliang junga ku MLA asuban Pynbha ya ka Jingsukmen hadin ba ladep ban inaugurit mensim snam ya ka Health and Wellness Center ngalayo ban ai ya ka assurance selene ka Jingkular akmat kinong ilam baro ba ya ka ambulans nagabenta ki Pynbha ki badon hakini ki Thaiñ ki baye kudu sibun ki jing namar ba ki nimpat yo yang surok ba paka ting lai persang banwara ada kini ka ambulans ke ba dai ka four wheel aga ba on pensuk nagabenta ki nongpang ban late ban shaw ban kit sya ki jaka sumar.